Hallo, fáilte gan Clas Ealain, Mischa Miss Pheant. Hallo, Miss Pheant. Yn diw hasyn gosgialab gyma sìmplidh dhéanamh le peant. Ha pepedd lia ac am ysio, agus 3 dan dy Pheant. Fel fys ac wyt yn y dan y hwnda? Siog a Carrie? Uan je buje agus do? Hasyn kerst. Nisje, sylyn da siw tje ha mi pentig y sio. Ta si chymile uan je ecke fawn mar sio. Nisje, bega dawn, sŵs mar sio. Heket ma. Bega na farach uan je ecke fwlwch mar sio. Agus my ydig bwye. Kerkel mar sio. Le pisen beke het in as. Wil fys ac wyt hawn? Kruf agus y grian y jersey? Hasyn kerst. Smaar ein nieuwe Carrie. Nisje, siwt. Fiach of henydd.